Iyan mamalung unga. Mamalung chitlaw ni songre baaha. Songjilaw ni untisa chilkalatsem. Jen salo uwa surkari office ni koridor ko ripakingon. Uwa pangnan gual rungayatsem. Uwa basakobade rama cholgugarangko gisko sengna skanirang donga. Indiba uwa manderango sengna getta bakrat caatsem. Uwa pangnan chanchi dongrong atsem. Daalara kam senggenang machotna geta mangenma je dakode senggenang uni songoni basko shrapna geta mangencem. Ia koridorora somoy tarak kiria. Indiba binadi tarak kiri jacem. Karirang tarak kiri anging acem. Indiba uni kamde machutnan mancipja. Aruba biade ningaha. Belong ngenengaha. Naas hinga ningjok mamama. Kacing jingna ningnekahama. Ia kamrangko watkali nukchiri angna skaing jok mamama. Jajring nabe. Nakngo belgenang warangko somoy geta ningrai machotatna. Meghalaya Right to Public Services Act 2020 ni geta. Meghalaya adoko songdoing paeng gepa surkari ni kamrangko somoy geta mangen. Dengtang surkari ni office rango aro mongsong bate District Commissioner ni office soba mangen. Aani patta na registration na ba ungbo, ba tribal certificate na galani, ba events, pamaniani rang na sengani, pa permission, iya rang na lakon donggamen sumoy geta na altue iya nunikon mangen. Meghalaya Right to Public Services Act ni ngo, pa nga public services rang ganang, online no, ge ritasa sutskudok services rangko mangen. MSPSDC online portalo na simangba iya services rang na apply ka na geta mangen aro application ni status ko ba check ka na geta mangen. Naa apply ka na 장자겐트 모데 na simang ni songo Common Service Centero apply ka na ba taksakaniko binagata mangen. CSC ni website to na simang list ko amnagata mangen. Na simang ni kamrang na mulmulani ko jichakode ba somoy gata machutatjaode na simang commission na sidoat na gata mangen. Terms aro conditions tunga Meghalaya State Public Services Delivery Commission's website to na simang apply ka na gata mangen. www.mspsdc.meghalaya.gov.in na simang MSPSDC office chiba riang na gata mangen. Jian Horseshoe Building, Lower Lashumero dungatsem. Taktsakani ko bi na gata email obas hiyat na gata mangen. cc.mspsdc@gmail.com